in fact sister na dey e chinyi na anti eni empa bond one nurse for ya se minya na won mi di minya kokko adre fanta akra na chinyi se minyi ni se memfa mnya hwe muso obewu na msenye hwe to wa mo wi akritin kaka no mfra ambulance ba ne ya di koji enti in fact ni base yes ni dia sister because me wo peace now wa lockdown ne ba ne wo gi 4 months 3 weeks bia day bia no yes I can't say can't say surgery there be we ha say de bia sa 3 days bia no na 5.5 3 days bia 5 yes no ko 550 cities no let say de bia no make no so nya no ko wo ko dress no adro no ya de to say mister who free we see for just what they can say we sika in fact now no one thing dem oba de share no wani munyam e ma achitafo e time di bang ya na me wo sa kuro no so nwene so no omo boa me papa enti say me yes anti chi no mo chi akura no ko ho no kasben omo twi bi ma kasben fo okay se tata so na ye bronyam aha ti kasben fo ne frem ma me ko e na omo so di tu dwa enti ho no that time me phone me number na me to your number to jana ye ma ta Canada mensa na was ye 0240779064 he na me to jana me number to jana phone so dia ba so ye 50 next at 50 million na ba so e na bra no dia ni mo ye say me mfa nko se me ko na se so akola na me mo ma so nte se me ko na nso me ma o ma so nte in fact ni me ko ile se wa se skare dia ni so ya abo me pa enti eche na ma be 40 days no na die he die ka che bia obi anu afre saa na bi obi se bisa mi saa na ma ya ntina be 40 days na check na ko kan wo mu de be 70 million okay eti 40 days ni mu wono na se nso akọ bank aba eti bi ko bank ba na me ko mo ye se ekabi na mo so ye se o mo che se bed no se o pese wo da ho na am pese ka be ba be ba na o twi mienu bia mbubuku aka ni bi di aba says I know what it is. So was kind of bit media tour. Se bedu anese eboro so a wala as come the mama. Say I'm not sending fat me ko mo se ko catch me say na ye den. Aba. E say kana me tua be na. E je bi mfa dressing no. Enti me di ko kan me ko na sister ba ko di no say aden wa tana wa chesa. Ne da ma na so sister wo mu sa say mo bua me na mu say me ma e fie so ya bua me bi kakra. Minti vani nyina metomo so sa no wasimate etwana koye se omba mo ma mitra se mentwen na me hu de na ile baba in fact ile baba se wojina wo se mini no dada mko na ye Christmas brand no ye father Christmas atade ni bi na na shani tini ni padua anka so ne bra ikura mini ni padua in fact ba ko pe mini padua enti ile baba program so ne ye sa de no ti one day no mo ye no anti ada na e ko mo ho na ne wa research na shop bi bae mo wa se da boja ne bible ka mi sem beberebe ama mo ya se sa mo age number onko enti wa ko mo ba frɛ no ene wa no wa mo so 1,000 minimum asam ko enti wa ne boy ba ko bae ana mo so sa da onko so no onko kan kyerɛ mo frɛ mo frɛ me minimum asam ko ra boy ne ko wa kan na minim ya ti bi se ko duru wa no asema yi bla ba ko ba kan se na se ya no bi ba ha ba ye ene wo ko hotel ene wa kwa force ene wa kwa hin wa san ba ya ne eche no ba be de so me ma dwuni ni o ma so ma mo ka e to ada ga ba ku bi sa me se ne ska sen na me nya ya na me so ska ye sa me se mo mu dia 40 days na be kan mo ne dia a fe de be an se ba ko no wa kan se to mo na nya bi in fact mo anya bi ntimi so ha me se wi ase de nipa no o pepa no de bua wa ya de wa bua me bi because o ma na me bua na me de be 50 because o mo ka so mo frɛ so mo am frɛ bi okay Lord, I got blood and I ching and I'm afraid of so. And I'm different. You wanna why you're a power force me got a jatam. And I jatam so as and Kayama, Doctor Nancy. And Doctor know your ban was one want to be inside ma. Young Fango is come moving back. Okay. Ukraine and one sign. And now you're permanent jan. So I have my cool new. So I had a jatam fan to when you come on the honor of woman. Am I no so almost bog a bit, but I'm so low down by. Okay. It's one a break. Okay. Ti low down at you know. Moi, yeah.
omo ho akire omo baby omo di omo eti ebeto na ode na deslede aba na ni nyina ne se wo se edan ana wo han no dan ne so ye na che se ahokyire nti enya ade wonya sika ni bi edi tua ma edan wura na che se twa na we se wutwa se ye tu ntu osesa ne nema ekogu ne papa dem efie ne nso ye abusua fie na papa ne nso ne dan ba akopɛ single room ena wo ho ena ne bai asesa ne nti akoye se still na ahokyere weden ewo ho na ne nka se ye mu no wo kyerɛ se obi nso domo no fie a enye complete se nka obetimi asiesie a kyese eno so ka wo ho pa wo kyerɛ mo kyerɛ se tiles ho nsam ye ka ne se wo ye n'adwuma na fofia anto ata akonfo aremfo nkobu ne ponani ekosesa ne niema areho so eno akyire o movie ba kyese nka awe to ase ha wone ne ma eno so so wonya ba bia no wo ye adwuma kakra eno nso mu na ne baba abemu a na baya de hena light tigu ni su bema kwesi wanyo so number 1 nyeneso okay adwuma mu yi adwuma asem ya na no so ko nyeneso na no so ne ba kyese na wokuta no osebi wokope baabi eja ne nan eno so light kwatigu ni so a kyese no nam so na ahokyira ede ahokyire nam ne ba na kwanhie nti no yenko yemrawa winim gi asem de bibifo aka ye ho ye nua bi ho kyire na ye mwa ne da sabi empredua so ka ne nsagu ni bo onte hwe ni momu no na afa ya kwagina ho na niema akese flower akese enei no ma mata ho akyire na wonya ba bi mponye de emfanity ento wadawroma kama me we die yaba manim e bia ye ka yesi yire so paaso a madawroma mo nchen na ye beba enti se de medi kan ye no we eye emwa se bia wo pepa bi kura wo ho wutie we so metimi ahan dan ni bi kura ye den e de ama wo ne oba no na manya ma bi di wutie after all na de na aba ma me mata be ka se nyankopon wanye de onhya he ye hwa de bi wa ha eye ana sikafo a ye de ye ka so mo ye sikafo a ye hu o mo saa no enya bibia nti o wo mu firi o mo akoma mu because onim sa ade na o yidi amani nua obenya ho mmɔ saa nete bet me no mienu ye ntimi nye ya no ya fo say ye 50 cedis no ne yamra mechem ne yama 20 cedis na ye be da didie anopa awia na anwume bet ono no wo bi ne bi wa ne nsam no wo de ma onso nim die nyankopon betimi aye den aye ntimi ka de me ka ama me ka sa nyina aye tenten ne se mesra wadawroma se wote ye nka na wutie ye ne a bibia ubetimi di aboa ma me mata se de dikan ubetimi aboa ne enema edan a wo se obi di adom no na chese ubetimi aboa ne bibi kakra se ebi esika ebi ampa chojiwe ne fa koto bibi ne fa kosiese sa dan ebi ameme jedo ebi aje tiles ebi ajiwe ekwan da hom bia wo de awosi miti asem no na asem ne ma reho me han dan ni bi kra de ama no na ye den ekwan eda honum bia me de mini bi se de mo kan bet me pesa me boa 100 cedis me pesa me boa 50 cedis me pesa me boa enkakra akokɔ ebe den ebe no nsuo na wo nso bia wasifie ni bi si baabi obi antim sebi mpreduasa enkotre ene sebi awowo ene ngula na chesa agifie no na afa wo mrekora nipa enya baabi nye de emfa yeti ento wonsuso no ubetimi aboa maame mata wo sa kwa no so wode ma no poti ma obedudo mo siesie mu na se bia mu obi kura na agifie na boso a efie no nso atimi ayefi madawroma number yedi edi juma wo fie ha sa abedi ye biela na ubetimi afre abaso wa adwinkyire bia ubetimi afa so de aba eno no 0594 212823 0594212823 but se bia wo moa bi na opese wo de boa ye maame ya enne ya wote ye nkan ekopem se program ye bewie efi na ekobi nyase ye wie a ye wie me paache ye wie enwie efi na ekọ ebi ochina na de chiye emoa bia na opese wo de boa ye maame ma ata ne nso betimi afre ewo 0248 57
70 65 0248 57 70 65 0248 57 70 65. Okay, enti abusuafo sima biasa epa anopa dubaako ho ebebie la no atum na onso wafre na onso wadwenkyere bia na bia moa bia nso ebia wo beka se bia de beboye ma me bia no nso so no na yate wonka de no akire no na number 0248 57 70 65 no eno nso so watimi de wo moa bia esiso eka ba kwa na nke koyese je koyese ye akire no me de kwadan low down sa low down ni twam if I say na yanya be wa nya de me kwadan latifo ama ejomo so ya de ya gogo latifo no omo so boa ese no mkwa ese nkomu nsum na che nka asem ni sese nka me de kwadan a police fo na nka me ma omo so asote na me se jana mini me so ta me so me nkwana me ti akura no aso me kwa me ya hoho timinim bibia santin ni krani apafo ne ya de no kradi de nipa na ya no aka omo ya de pa ya se mai ba ko se mami wa ha oba na so ya de if se ohuru ono so ono ne ba shishi kakra bi o he ka wo bo se mami oboka nam so da ya no kwama se oni babu ami na mum edide ni di so ampa so banufo ne ya de edidi su kodru airport and about for and airport and about for so to aso de kwa akra and I cry for a friend. Okay. See, Miss me to me, me no, yeah, can I mabo. No, Mamma, my yes, surgery and Ukraine. Almost one maybe yes, surgery me. Okay. I'm Hannah Carter. Tino and Timmy Pimpin, Hannah Carbo. Into a time, me bledge, me blouse, yeah, that another blouse anyway. I'm so quite bridge. To another buy or boy, nay, like for the just for the near, sir. I'm not quite pipa, our horse, see, be I say. Ya kwa ya no hwane de dem ba de disika twan na omusika no masa okay ne ba mu se de omusika no ye se ya kwa ya lab se ya kwa ha se ya kwa ha ene de pipa na ekwo de ba na de yiska no so de na ya me bra ana atofo a ewa ayi na boa me se msika sasa na ene mitisi krom ti se nuro ne yakoto go so ne ba na gine yakoto me fa ayi na me de na timi duro obi sto ana ma kire no timi ya na omo do me aboabo me na me nsaka de esa me nsaka ene ma me koto na ma sa afro so okay me koto na me de ko ti na papa ba ko so e bantuma ho ono so ton ne ma ye de ye de operation ne ma ne ade timi ko hene ne wa na ma de sa ko to ne se me sene na e bia light for me ko mo se musika me ma ne kakra light for no krani kasa ne nyamu no first na no ayi fo ye nyanko oji no ene no krani bra mo de ne sha me say ti me de ne ko ba krom ayi wo ya fene say awai bola ho stock asi bonti ye nya bedru ho no ma ene bi o mutimi ton ne ma bi a 3000 2000 2008 santi bi akakra be kana bra ne ma kire no ne ni pa de obi nim afa 100 cities mbusa na afa yense metat me so na da kasa ne nyemu na me ko me bla no ma miska enya de mesa akọ ha omsa de na me ko pe no me nyeska akọ to nya de a mesa akọ ntida no ya ko bla akọ to ne se sa ya to ne bi mi wura fe ne bi wona na asa ti me fra bra san ka ba ya me pana che woni dim an san dim 100 cities e ma ne ko ye ensem bebre ntia che no mu ye ze o musika nto aduane na me yeso kam sra wo mo se me nko me ma me so kra me baji wa no ini ye de ka enti baga no ye so mu no e na kwa blamwa ese no ma 20 million ye de take no so bi eni ye sire fiji ho bai enti me sire wa mu ntika mo so mbo so tika mo ese de bla no so ji scan wa ngo tua ne tem no kurani ti ma sa ko ye mfie mi yi no ese bango mi ntimi nko ho ti me bla so nya na se me ho cheme e na mo so firi ba bi ba so ma ya ese ti ma ne ko ye nsem pi na adawro makakra mo bo aya na e be ye sadwiri no mi yenu okay e na Jesus a wo so na bed ni wa ye ntimi nyi won to da bi e na se wan ye bed so wo na doctor ni wa obi ntimi nyi ba ko na ka e ko ye nsem bebe mi ma me ye mo ma me bolete ti mi di ko de da nsore ne
fan say most ashare saying me kwa masarachi nti na me ya so ya nyeska e betimi di akoye ba akona aka ti e ma fe na aya yi kakra ti mre tuto ene se betimi akoye no idru wo so na akwa so ba mu ebu ti kodu se doctor ni wo ni se atwe head afara akwa so wo suro na anye bi ti ekwa lab ene ekwa akoya assessment bi aya buku awie ya buku be bia se ene me bodru wo no ese doctor ni wo 20 minutes on you want to say atwe head ti na afara akwa no se na anye bi enti hono jama na mi ntimi nya dwa kwadi kwatena se pass wana amana akoye bi ti na se dwa se dwuni ye wi a ti de no obo we se nke be se dwuni nyina awie ya na nko apani sibra pe ba bia ma ya ede ya tena kora enti no ama no na nipa no so duodi ani mu aso babo aye no efiri ho na mo ye se nka duodi wokuta na anka se se anka akrefa ne mra America that man game na se ne ko ye se Lord na misro ese ne si to enipa to guna sister na so mu si mu ko hospital na in fact na makoma tina me se me ntimi me anfa akora no konto no so duodi ani ye se si anfa akora na amade a ene nyame ni se me pese ya akora beba ho no anye se me ntwa plane ticket na me mo se me dey free akora akwa kumase no mesra na ene na me kwa akonya bi free akwa America okay sa head ndi duodi ani mu no so awu yo mama na o ka say wo se de di kan e ba sa no e die na busua wo dem nso wo moye e de boa wo e na de tosu mienu nso so akra no ne papa nso so e die e na because wo ka say wo nko anya wa asa wo se wo bra anya wa wo bra mente se wa bo se bi wo ku se bi a akra ne papa ana se bi a wo ma ne papa ane abusua so se ba se emwa ben ene frɛ abusua ho ba ene be ma wona ne wo akoda oh in fact edi kan na akra papa no onua ti na abusua fa no we no watu kwan kakra o sa kwan to de me ansa kasa ni nyamu no na wa kire se oba bi to good yes oba ware no na oba mani ska na mo ja ware ye nya wa de me wa yes oba mani oba so mani ska ya no ho ade me nam sa agro no wodi ana m so se no ma ska baba mi bi ti kire mi wa ma nam te se wa se obi frem so mo ya ya frem ti me mi nam se me won ka ya no obi wo pela ko tra de so se na me mfro ka na ifo be ya na ifo me nkotie mu die na je se ukun woni ninja ye enso ono wakoware ide o mu ni se menyimo ya so ko he mu wa de nam chen se asante me mre se oba anyima ma wo de ho ne de ble ni nti no me pese mi hu ni se emwa ben wo de ba kwa akra no oni oboa if se sister ka akra no ka dia receipt ana abusuan so abusuan famu de in fact dia obi ahu ba so oba boa so bi boa fa san sa ade de ba we na nkasa ne se de sikoye na eye sikakasi okay nti dia obi afamu na say dia ko se ba ma make am dia dru ha ase nipa no oboa wa no obla no apem ko apem afi ko ana se mo na so ma boa me na apem nti ase wo kwa ase ohu asa kwaye wasa afọ ati ase o ma boa me ama afa di apem ti abusan ka se afanu ni mienu nya ba bia boa na ase apem okay me da se mama o ma ye bi pa abusan afọ kama ma dwumadie so na wasungu a wutie no ma me mata akosem ni nyina ne sesesi ade de nti a waba ha ye dan a na se bia a wode niti ebeto one ne ba na de ma na akoba se ne ho akere na wontimi han dan fama no ye ne ba se bi enyinam kanyo atigu ne so a no nam so amasika ene chese adwuma wo ye nyina ni nyina abaye basa no na ama ahokere aba ne so authentic mama wa ha no mekọ ne nche ne mum mami ni kamfa line no entudwa na chese mama ekasa ni nyina no ne nkasa ye mu no fra ye befa wo na chese won so no wo moa wadwenkyere ene contribution bia na apese wo de ka dwumadi ho no enso so awie peye 0594 212823 0594 212823 0594 212823 0594 212823
23 kama me dwumadie eso na wasugu a utie no ne de ne maame mata na edi enkomo authentic mama no say why din na wo hwe maame mata saa let me tell you authentic Bafia mama I say we cry there you said the messia na mekabi na de besra tiefo said that there be omoye yemwa no na so adu su bi omunya yemwa sa na yemfamwa yenu abai o say so obi wodan bi a eda ho kwa sa pepepe ope na se bi su kro bi ni dan bi sa na ebia ne nipa kro no obetimi aboa no epono ebeje obetimi aboa ye safo aye beje do obetimi aboa ye bia no ebeje na sa wo de ensaten nyina anyepe obi so betimi aboa 100 cedi 200 500 obi so kwa de 20 cedis ebeje oh yeah to bia na yada wase ti dia ya pa ni se edura najo na wunya baabi mfa wutiri nyasam ketwa ya dia daytime say di obi ani na mu nti ubenya baabi aye de akofa sa ubenya baabi akotena di nkomo ne nwunu jua wunya baabi na aye te se de o maame ewu se bi mpedua se nwunu jua obi akone maame nchen enye fa na wo so be ko nti mini abai kana ase mehwe ne sa ase eyestese eyemea nti nkenyunu kwadwenyi fa na obefa sa woni umabe de evident we dia tiefo yesere mu kakra bi anipa no ebenya bia no obafia obusa na sembi obusa ne se na nikunu we yeah nanka wo boss story no na ase branding tin na na wosa obusa senti onya adwuma obeka nsem bebele nimse wa ma ne ble pa aka nsem bebele na kakra so metimi aka kire yenu abai se oni amahwiegu a etese wo hu ni amafofo sese okay ni amano asese agu kentem ahwiegu eno nche se no anu no ese wo sa ye wa adwin se ni ma ye ahwiegu mesa okay authentic mama emfa number ni enwremu ebiem 0594 212823 0594 212823 0594 obetimi afre abasos abrede ye bie line no ede atumu 0594 212823 wo futu bi ede maame mata wo mwa bi ede bremu na efa wadwenkyere ebra authentic meet you nti de na obefia ma no da so ne se woni ma ahwiagu wan hihye ne hwiagu ye eno nkire se gina ne ma no wana ade nti ese wo sa pe kwan foforo so hihye ne ma no nti se wo ye etire no nsem bebre ya wiawo wa be ya ade foforo no so age akogu esana akora ne ya wi nti se di akora bi anyawe nti se bi mpredua sankate bo wi ayede aba ukope 50 cedis kula na pe obi pan bi a utimi hihye bi di gian traffic ma mi sister when you on top from ma ablewa no ho den pa nipa krokro say no ho den pa hwe ano a obetimi aye bi kakra nti e ba ye so busuani bi kura boa obisa wo say na wo ye de wo ibi asole mpo say asole mpo na ese ya didi contribution bebusa wo mata na say na aso ye de wo ni enso ma be ka say o mi wo kakla na aka say wonni bi kula sana ya na ye bibia ye de oho na se sie de mi nwunu ni bebile bi ko de wa miya ene e ka bi ye de e ma no se onya ba bi nna yes na futu obi aso ni wa meka e kire se e be to ni timi ye obenya ba bi ada ye de sana adwuma semi aye kan nti e select efo da se do mo boa ye no mumu ayesa na ma me so ya ba bi mfa okay 0594212823 0594212823 o friend na say bia network na ye problem abetimi afre we so ahwe 0248 57 70 65 0248
57 70 65 and answer 0594 21 28 23 0594 21 28 23. Once again, my mensa and boat some tofa and Samsung famawo bia ono afina oko baby waba kama mijumedie so yane maame mata edi nkomo oko YouTuber behu maame mata ewo honom Kateche FM TV YouTube behu jumedie ayedie ewo honom oko nso okay maame mfa me frefo a odi kan hello good morning. Morning no me dofo pa me ka chodi ni baby akase free. Okay, me pa cho yeti o. Mami ya so nyame. Ngene me bra pa wo de so ba e. Anya ko. Me pa cho se. Ngene me bra pa wo de so ba e. Anya ko. Le bon ya kai ko de ko de asni ko ya ko e to ya du. Pa cho jina ye kakra ma me na. E ba cho wini mu na na. Ayo ni mu pa. Ona ta ko ya ko ta. Wo ta me bi. Apa ni me de chalo. Ko to la ka ta. Okay, me pa cho nyame ya adom o china ye betimi anya wo ha Kateche FM. Amere mi de me ta pa la ma to ni ti ka ni ni ka ni ti ma la ma. Ose Wo de wo bibia wadaroma utie ye ne a wadaroma nyame ya adom o china ye behia wo ewo Kateche FM ye wo aferi nkawe kwantempo iso awode oduru aferi bia community hospital no abrosan yelo no mo ton house wase ye ne ye wo ne soro enti nyame ya adom o china me pa cho ye behia wo betimi aba enkebe me de mi wenso ameyi wala no na ye di enkomo 0594 2128 23 0594 2128 23 0594 2128 ubetimi nso a wofrefo a de ne ukasa sisi ya no ye pon a studio layer wo fresi sui safre esisu ebie na mabobo no 0594 212823 0594 212823 me pa cho won so owo adwinchire bi afutuo bi emwa bi a frɛ 0594212823 sabredi na me bo asam ne tofa ebie mu mugabe ba bia obi a mame hu na me bo asam no tofa ni nyina ne sɛ ye ne maame mata na edi enkomo na o kire sɛ ne ho akyere no de di kan eye ba bia wodi ni ti ebeto na adwuma sem adwuma no enye se bia se bi oye kwadwofo se si ade a ye ne ti ha no medi nkomo yi enya ade se oye adwuma bia na de ama na basa nyina ne se ne ba na kire se enyinam kanye a ekoti egu ne so eno nam so ama waboka pa enkrofo aboa no osi ni kunu boa no kwan bi so na busua boa na enso so akoye se moboa ni mu na abemubu aba enti na ma ho kire aba no so pa se baby oda kura ne papa single room oda ne dan car allowance na allowance so ye wenye sika ntwi enti no osesa ne ma akoso ye ne papa so enti wase wo bi adom no dan ni bi efie ni bi dan mu a wonsi nwie ye na imom de aka ye pono reverse doors sorry and afa WC and paint enti niama ya bobọ so nyina se uwo bi na opese ode boa maame mata na ode kosiesie sa efie no na okotene ma one ne ba ketwa ubetimi aboa ne sa kwan so anya sa nso na wonso wasifie wo honom na se bia unyanko mu bia se bi emuadoma na edi efie ne mu atrentwi a mepacho wadawroma ubetimi ede amane se do prapra na wonu nsusu ne ho ahenha ne kakra wonsusu bia mepamacho beboa maame mata mepacho ubetimi afre ewo 0594212823 sabre 0594212823 enna se wo contribution bia nsusu a eye 0248
57 70 65 0248 57 70 65 me pa cho frɛ na onso so ye hia wo moa kakra. Okay, ebusuafo ma me mfa nko dwa so kakra embra na de edika me nkanfo Olivian Enterprise emfa ma me frɛ ofrefo hale Tete driver. Ebacho, good morning. Nyame adumo na wonso e. There are there sipa. Tete driver na de yeti hu ni o. Okay. I'm going to me ba cho mate papa wadaroma yeti o Nyankopon adom ne mo mpa ebo ye ho ye pa Okay me ba cho dina ye kakra ma me asamente wonka ye Oh na sene asi aya na ehia se ye fra ne na oba efie ha intimaka che ne se ye behia no e ofia won se nya nsem nyina na we se kwa abonten sa pa cho wate mase Honorable me pacho enunti na yesi me mu dia wo kan nyina mate wase but enunti na ya oba onu se we se ye ma ne ba mframam na so obeka dia onu so anim nyina na etiefu ote a me di kan mama mi ti ase se nyesese bi waba no ye be ye nhwehwemu sabi se moa bi kula ba se ye mfama na nyesese bi ye ya na ye de ma no ye be di ka ye nhwehwemu ansa ne ehun no kra e wa asem ni mu ansa ne ye wo moa bi a ye de ayede ye de aboa Okay Tete driver Okay Mate Tete driver yeti o Yeah, line no. Okay. Okay. Me da se na mi shira opa ye 0594212823 wait me afre 0594212823 de atiane se enne wiase na nkasa ye wo mu no ye mpanifo bu bebi se batakari adoso ama ye hu kremu papa tine no nipa bonifo bi abefre nipa mu a wo ka wasem kura na ankoye se nhwehwemu eba mu pa mu ano ya na akoye bibie wo ho bet so de ye ka no ma me ma ta asem ye be hwehwemu pa ye na metefo nso de meji wo mu di se ye hwehwe asem ni na se de ma me ma ta kesa pepepe na te dia ade Katechi FM kama me fo minimu ana de mo ye se chense emwa bia we se ye boa no ewe obi kura betimi ahan dan de ama ma mi se ye no kura sa de wo kan a ewo dwumadi so authentic mama before I say abidi ebewure mu no wo bibi kan bi ma na na sa no Tete driver ni yi kan
Any dear, you knew about my back, we free and okay. And yes, I some the buyer, sir. Yeah, they are better than honey. You should show. You should show my should do, baby. I sad do mood day is to call, sir. And yes, sir, or better I say, or by amount to be so in your 7,000. The VT were tear for boy and your terms can I ask and say, but you show. Na young said your walk and a no cray. Nay, I'm part so one in the Banomunya baby in your day and na. Ne same put say, I don't for crowd do me and a bloom pa. So the sir Juma be and I ye pay money ya yamana and my mini can in Casa Yum or Casa or baby I will yet today. Now, no, yes, maybe some was any say, and a banner some more bay. And I dear me tell pa, bass and Nina Boffa so hello. Hello. Me ba cho adama we din baby a o ka se free. Good morning. Morning no. If I tell you me ka say at man cry. Okay, at man cry. Kasa. Me check this thing na. Okay. Mane na o kasa no na ta ka. Wini no. It's not a problem. It's got a new papaya that is entirely different. Okay. Yada se nyame hwa pa na onye okese mo a ase muni ma me mata bia no munyina nhwemu no mu wom ida se mo beba ha ana se me ahya number ni nyina nso ye be yi number ni nyina na ye ni mo adi nkomo nti mo da mo nka makoma emfa entum ye na fie na me de ma no besie na bi kura na ma me mata no mu nim no na nye we ya edin dosu sa pepepe edin dosu okay ebi ana ma me mata kura na obia na nye we ya okay enti sa de America no nipa mienu ne yenya wo mo a I think say o mu nyina a kire say o mu ni ma me mata authentic mama kan say ebia wo ma me mata na wo ni mu no ebia nya ma me mata ya wote ya ni mu enti wo de enti aya ya na asa metwa mo kasa so no nhwemu ne ye be ye enti say ida say mu betimi aba nyame ya adom o chena katachi FM ha ka mu ba ha enkebe ye de pa chena 9 o'clock china no pa 9 o'clock mpam cho sen kan benya ho na mo beba mo de mi wi a ida say mo be fre ra ya mo fre ya mo nshan so 0594 212823 0594 2128 obefia o ma fre kra ya be sa pepepe ti oten ya da asem mu esukofa na me kan se na me be so me busa mama ta se o ka se wase ne baba bi eyetire o ka pedicure ne medicure mi se eye da ya obi a wasu adwuma ono aka se bie na adwuma do betimi nya kakra ye de asupporto na mpa cha wo no ba na di ho nkomo de pa cha me de pass o ka se me ba na kaza na nya ni de ni adwuma na adwuma na de beto mu kire me ba we ketwa no ko na sin training tata we ni se no o school enti ta mo school mo be ya yin be wi no na we no me da na ye woji ti do di kan di wi ye no obekọ vaccine na je se ye wo lockdown no ba ye ti enti me an continue bi a break ti no no to yes okay tata bisa ni mo ba bo ni ya enti me aso did they say so we ye adwuma no na me mo de na mo de bo am ne ye se na awatwi bi ado be nya bi de ye tuto bibi didi so nya bi ma o ma na de tuto bibi di na mo de bo awo no am ho se nko ma ate wo mo na we ni be ba ye no ana ma obi a apre nti we no do ye tire no no ko school no na madam ba ko ebe bi shop ho ma ti se mpa cho no se oni ni kunu ne te ana oni ni kunu na se e no mo ma kan so e oni we no di wanu so wan so ha dan oni so no ko na te be ma wanu na se di na se no kra na se na ye oyo e kan so bi wo ha wo do na se na aboa me ma me ba so adru ni a wadu so mo de aye
chop money say na o twibia di obi abenya no okay mama ta ye brain nti mama Mugabe so ade oh iba ku bi free wo provision shop na eja ubese wuse mo mapaade a ne nyina e Lupat Enterprise waseme kan se bon wodi abra na o store na emu aye deku no bebo modi na hye mo madi ma na so to na dem say twa na we se we twa abra for ne free o musu na ba ba we din ba bia ka se free ye okay madam na wato le pato mo mutale se koma kroya peno atuma nkuna wada wale wo hoda okay yeah that's it question yeah that's it mama no na me sure question na o si yem bisa no we see mama me ba cho frefo ye ofre we si yem sa say winim atuma nkra mini wapa winim ho pa waso wa be ware wo hoda pa pepe se ni me na mesra mo me ni mu di nkuma kakra mo fa ncha oh de mama kwan sa ntina maba woni de ntia maba me pepa okay nti mama me kwan sa me pe se betimi aba atwa so boso me kora me ba die obi aka bibia mama nipa ne mra out se me feel sa de ne pa ebreninti achina ebreninti kasa we de wo kan me mo akasa bet me ba cha say nyame ya adom o china kola no ya se me nsi ye ye be say hia enti obi aka bia mama friends omra wa mimi ni wanu suni obi asa me be so baka bia mama ne mra me feel pa me ni matuma nkra obi aka bia okay o kai se omra mimi pese onu ni misumi ni e ni pa ne baka no obi aka bia mo mane nkofo mo mane mra out okay and na question na o see yem say wakọ ware wo say na isi me wo ware wo die wo muni ya yo fro ye bibia e kire be manu so woni majai me kwa me say woni wo be ja say nka say we de wusum no say woni oni bibia sum onko say e go di chakrata so ngo di ko di chakrata biam ampa so me ko ne maame e ma o papa wu o maame o ko maame nua e ho me kwasra wa mo ka cha me say maame ne say na ne bana be ka so ni majai maame ne so mo ne be ka sa sister infie be say infie be ko be na che say abusia na nka mo me sa ko papa ho papa nua ho fun ase obi ensi wo papa me sa amre okay enti so obi aka say hana maba na maba me papa mo ma ne ha obi aka bibia mo ne mra so be fi asem we dia di yeah be na me pese na mata bran ya bran na so ne na medical aka no say hana die tie bia no ehwehwemu kwaso na se wase mo akesa pepepe ne me frafo ma fra nyina mo ye de chance de den ba akola mo wa enti we de na ye fancy mate nyam ya adom ochina mama kwa mo obi ya ba sa hian omo so so fra ba omo nim woni ade nyina ye be hia wo be ka bia mo anemra mo mani pa nemra mo on shefie amra mimi ni wonu o me hia no me hia me da se na ma da Mugabe wa se mo na Lupat asem na me ken ma cha wo be so o shop no ye se mo madi ani na Lupat Enterprise ba cha ko ko ji ne be ni na bi say ya mu anwane ye kan wunya no Lupat so be bo frem ame no e wo 0592 0924 83 0592 092483 okay so bianco Lupat na onko pe enema fa anko sisa de so na bibia kama Mugabe ye ko me be man kan bi die mpanifo si echi dia na wo ka fa mama ta asem ya semo esa me ko bi man kan bi die echi okay amma ta do na sama ba se da bia ka ta che nanti po na ne fem ye no no ena esa ke frɛ ofa yes of asem we nti ofa ko ofa gina mo ofa ma me fie akɔchi ma me na gina ho pimpin asa ofa na ko ma idi ye ofa so ayi jire ma me no ejina ho obekasa eso amma ta asem nti no enti mo ofa ni ko nya me adom ɔkyena de ene me sɛ ebedi si anko no nyina sa pepe